When the fortune throws out you the next challenge, it is necessary to make a decision how to live further. Yanis once has called down this and has made a proposition from which it was impossible to refuse: to reach Melbourne, Australia by motorcycles from Riga. Preparation for expedition lasted for half a year. Travelers had to understand how the things will go with psychological compatibility during the long way, how the motorcycles KTM will prove them on roads, what about the equipment, whether health and forces will suffice. Before start, it was necessary to take into account a set of small items which during the travel could turn to serious problems for the Latvian motorcyclists. People and civilizations, untouched areas of a planet, become for them a fair wind on a way to freedom. Expedition, loved ones, journalists, business partners, everyone who with interest and astonishment watches departure of the two Latvian motorcyclists for the long journey. It is extremely important that they have gone to away without accompanying machines, as it has usually happened in the world during expeditions of similar scale. Everything that is necessary in the trip, they already took along with themselves on motorcycles: tents, spare parts for minor repair, navigating system GPS, satellite phone, video camera, notebook for keeping diaries of trip. In total, on motorcycles, they should do a 40,000 kilometers journey across 14 countries and 3 continents. At the approach to the Latvian-Russian border, it was necessary to drive a long time on the wrong side of the road. Many kilometers long, the eternal line of cars with truckers at border. The last, what is remembered before entrance to the neighbor Russia. Куда? В Австралию? Нет, в Австрию ты хотел сказать. Ты где? Не в Австрию? В Австралию. В Австралию? Да не может быть. Moscow has met motorcyclists with mad traffics and roads. You couldn't see this in Latvia. It was necessary to choose time for moving along the Moscow roads, when it could be possible with more or less normal speed. One of the first stops in the Russian capital, a cult place for the Moscow bikers, Club Sexton. Not to visit this well-known bike center means not to feel an atmosphere in which people and motorcycles daily can flow together. Šodien normāli atpūtušies, braucam tālāk. Nākamā pieturvieta ir Kazaņa. But up to intermediate goal, Kazan, travelers were waited also with other stops. On the way from Moscow, small roadside snack bars continually came across to them, where at any moment it was possible to stop, take rest and have a dinner. Чай напоите, да? С лимоном? С лимоном, да, конечно. Можешь покушать что-нибудь? Пожалуйста, покушать. Чем? Может, салатик или что? Есть салатик? Есть.
Оливье, капуста, свежие помидоры, огурцы, яичко на мясо. А что такое оливье? Оливье – мясной салат. Мясное? Ну, только с колбасой. Anywhere where guides from Latvia have stopped, there were curious sights and questions of local residents. Where are you from? Where? Why on motorcycles? At the word Australia, on the faces of people appeared suspicious smiles. Tad ir gaidām džekus, ko iepazināmies Maskavā. Viņš speciāli palika vienu dienu ilgāk, lai varētu ar mums kaut kāds pārsimtus kilometrus pabraukt līdz Nižņij Novgorodam. Waited for Andrei, with who have got acquainted in Moscow at one of the cafes. The Russian biker, having learned about such route, has decided to join and pass for company up to the Nizhny Novgorod. Here is Andrei's bright appearance, becoming for a while a part of intercontinental expedition. One more motor show for the local residents unspoiled by the shows. Красава вообще, а? Тут стрёмно же, машин много, да? А? Машин много. Ну, машин много, я к нему еще не очень сильно привык. R1 потяжелее был, как бы. На тяжелом он более такой спокойный. Ну да. Не, классно. В дальней дороге как бы лишний раз стараешься не рисковать. Это правильно. Тем более с рюкзаком, там все так как бы это. Конечно. Более так надежно. А ребятам понравилось, да? Андрюх, а что у тебя с номером-то? Dинamika. Es redzēju, kāds jaunais stiliņš, kādu, kur numuru jāliek. Tā kā vajag priecāties visiem policistiem Latvijā. Kad mūsēji čaļi neliek līdzīgi numuriņus, kur te viņam būtu jābūt. Bet lielākā daļa ar motocikliem brauc arī Krievijā bez numuriem. Kāpēc? Nu, tāpēc, kad tās numurzīmes ļoti liels ir, nav standarts. Tik liels, ka, teiksim, ar baikiem aerodinamika pazūd. Nav arī kur īsti uzbāzt, jā? Nav arī kur īsti uzbāzt. А что милиция вообще? Ну, иногда там что-то пытаются так удивленные лица делать. Ну, в принципе, говорят, что даже если бы стоял как положено, что якобы вы с такой скоростью ездите, что все равно его не видно. То есть они должны быть рады, что номер вообще есть, да? Ну, в общем, да. И они говорят, что у вас номер нечитаемый. Ага. А у меня товарищ им отвечает, что он не читаем максимум на 50 рублей. То есть 50 рублей заплатил, и он уже читаемый. About 6 in the evening, motorcyclists have driven to Nizhny Novgorod, where from the side of Old Kremlin they were met with a fantastic sunset of Volga River. To stop have decided in Hotel Russia, just prepared for reconstruction. In old premises, travelers have found still the Soviet spirit, characteristic to many provincial Russian cities. Mēs esam pēdējie apmeklētāji, pēc nedēļas to viesnīcu jauc nost. Šitais jums jāredz. Viesnīca Rasija, Nižņij Novgorod. Pa šo skrējceļu kādreiz skrējis ir noteikti, nu? Kirokungs. Vismaz Kirokungs. Noteikti Kirokungs. Noteikti, vai ne? Jā. Un apsties, kas par rakstiņu uz sienām. Mēs esam pēdējie apmeklētāji, tāpēc, ka viņi tiek pēc nedēļas jauc nost. Nu jā. Citi domā, ka būs viesnīca, citi domā, ka būs privātie dzīvokļi. Bet šajās uzvalkoku mēbeles jau vairāk toču nebūs. Beauty of Nizhny Novgorod, a place of juncture of Volga River with Oka River, motor cells, a monument to the well-known test pilot, the hero of the Soviet Union, Valery Chkalov, who made a demonstration flight under this bridge once. All this, the next point on the Russian map of a long trip. Это Андрюха с Нижнего Новгорода. Много вообще? Латвия. Много байкеров? Человек 50. Incident which cannot be planned on a distant trip. At a morning in Nizhny Novgorod, the Latvian adventurers have seen the barge named Riga.
not to board the Russian Riga travelers, as the true citizens of Riga simply couldn't. The crew at the desk was absent. From one of its members, it was possible to learn that the vessel is 50 years old. She has been never connected with Riga directly, and the name has received an honor of the capital of Latvian SSR. В сторону Казани какой-нибудь там паром или ничего вообще тут ходит? Вообще ничего не ходит. Ну там на Чебоксар тоже паром никакой не ходит. Туристическая фирма, да? Прямо у них, может быть, узнать можно, да? The first problems: absence of the passenger service in the necessary direction. It is necessary to look for possible out urgently. Andrei has gone on the morning to learn how better to act. Ну что сказал? Так, сказал, что вот там дальше стоит похожий теплоходик, называется Октябрьская революция. И он транзитный идет куда-то туда, в сторону юга. То есть типа в Астрахань и так далее. С ним можно поговорить. Have decided to not reduce away by water with the steam vessel and to continue travel by habitual overland way on motorcycles. On road, it was possible to organize a halt in the most beautiful place, on the bluff shore of a man-made lake, which is called here the Gorky Sea. Weather at last has allowed having a rest in the open air. Rains have terminated, and evening to the heroes of this travel managed to be led in conversations at a fire. No tad mūsu maršruts zināms. Aiziet uz upi. Šorīt no rīta pamodāmies Krievijā. Pa dienu izbraucām cauri Čuvašijai, kur iespējams atmiņā paliks tikai ar to, ka divreiz apstādināja policisti. Bet tagad vakarā esam iebraukuši Tataristānas republikā. Ko tu, Jančik, tur dari? Forsēju zābaks. Vai kājas tomēr cepās viņos? Es taisu kaut kāds caurumīgs. Tad drusku paventilējās. Nekā visu dienu, kaut vai nav pārāk arī karsts. Any stop along highway, and at once the new history is about people, which having learned about plans to reach on motorcycles Australia, first became embarrassed, then wished good luck, and eventually, with pleasure, told about themselves. В Латвии я в Даугавпилсе был, потому что я служил в Каунасе, через Янаву как раз оттуда ездил в Даугавпилс, за запчастями мы ездили туда, там склад запчастей у нас военный был. Ну, вот мы туда приезжали. Понравилось? Ну как, я как таковой город толком не посмотрел, на нас попал на губу, блин. А на губу, да? Ну, блин, понимаешь, ночью вышли, смотрим, бабам, раз, с девчатами, пошли вроде все, раз, одна машина подъезжает, что вы наших девчат, да что, мы их отшугнули, ладно, думаю, что бояться, идем дальше, все, опять думаем, они едут, а тут раз ВАИ подъезжает, раз всех, троих. Сколько суток дали? 3? Трое. Давай, вам тоже удачи. Счастливо. Ладно, привет вам. Дай бог, я бы тоже с радостью поехал. Моя мечта вообще по всему миру прокатиться, не знаю как. Вот из-за этого люблю колеса. Счастливо. Шашлык есть? Есть. А что он там не делается? Ну, он как с утра уже приготовил. Нет, серьезно. А свинина местная, да? Да. А что вы про Латвию знаете? Про Латвию? Да. Вообще ничего. А где находится, знаете? Нет. Нет? Это недалеко от Индонезии. Kādas cenas, draudzīgas? Kā visur. Ne pārāk. 559. Tas ir gandrīz? 20 eiro. No. Un kur tev lētāk, Krievija? Aizmirst. Nav tie laiki vairāk.
Having reached Bashkortostan, a suburb of Ufa, have agreed to meet chairman of a local Latvian society. Since times of the Russian Empire, Latvians from Baltic provinces came here, where the ground and an opportunity to farm it were accessible. Это место, где остановились латыши в конце позапрошлого века. При своем переселении на восток здесь организовали колонию архангельских латышей. А сколько их было сначала? Ну, вначале, кто его знает, а самое большое их было здесь 10 тысяч. Башкирская колония насчитывала 10 тысяч латышей. И это то, что мы видим дальше, это уже Уральские горы начинаются? Дальше начинаются Уральские горы, а вот на этой местности располагались латышские хутора, их было десятки тут. А вот откуда вот ваши предки? Мои предки Приехали. из Курляндии. Из Курляндии? Из Курляндии. Из какого города, с какого Ну, недалеко от Епы, там, Ванзеевская волость, или как она называлась? Ванзенес. Да. Вот сейчас на горизонте перед нами поселок Горный, это латышский поселок. Вот тут залезла маленькая деревенька Бисово, латышская деревня. Вон там вдалеке поселок Максим Горький. Это латышей, когда переселили, все, латышская деревня. Там Мы туда едем, да? Да, мы туда едем. Вон, видите, да? Да, вижу. А вот там за горой деревня Чик-Елга, тоже латышская деревенька. Вот там в лесу деревня Ливановка, даже название Ливановка, тоже латышская деревня. Šeit var redzēt, tas mazais punktiņš, kur mans pieksts ir Maksim Gorkī ciems, te mēs pašlaik stāvam. Šeit ir 2600 km no Rīgas. Šurp grāmatas uz skolu. Es būšu teicamnieks, lai māmiņai un tētiņam ir prieks. Надежда Викторовна опаздывает. Я сказал через 10 минут, мы через 15 подъехали, а вас нет. Здравствуйте. А скажите, у вас в кабинете? Labdien! Labdien! Andis! Ага, все, ну... Labdien! Скунзе, видишь? Господа Фрейман. Я только Лавден поняла, про госпожу как-то мне трудно понять. А я уже сообразил, видите, да? It has appeared that about far Latvian traditions and holidays people here can tell hardly with some love, as well as in Latvia. The next meeting at local Latvian school. A small alarm on the occasion of arrival of the Latvian visitors. New people and new histories. Вообще-то Латвия, ваше государство маленькое, Россия государство очень большое. И здесь было столько брошенных земель, здесь были непроходимые леса, и латыши, приехав сюда, в общем, занимались, выкорчевывали эти леса, сжигали и осваивали территорию. Они занимались и земледелием, они занимались скотоводством, то есть всем тем, что так было важно. Он меня все-таки помнил. Ritīgi sajūta tā kā Latvijā, ne? Ну, хотя она опять. Pēc bildēm izskatās. Nu, es domāju, Latvijā turētu, kur tā ieraudzīs. Ja cik tālu Latvijam jānonāk, lai viņš varētu sākt normāli Jāņus svinēt. Jānokļūst 2500 km no mājām. Un tad viņš sāk saprast, kas ir jādara. It was decided to lodge Andis and Jānis in a small cottage where during an academic year usually live teachers from Latvia, whose basic employment is to teach children Latvian language. When travelers walked along the village, from time to time somebody approached them and started talking Latvian, basically seniors. Sveiki, tautieši! Jānis! Arī Jānis! Un mūs visur aicina ciemos un vienās vakariņās, un tikko mūsu skolas vadītājs vietniece atkal nosēdējām ilgi norunājām, kā tiem bērniem bija gājis, ka viņi bija uz Latviju braukuši. Nu, bija jau ko parunāt, ja? Jā. Nu, es jau toreiz redzu, ka tie ir latviešu puiši, kas ir. Es domāju, viņi teica, ka jūs no rīta tāņi teica, ka brauks projām. Nu, mēs taisījāmies, mēs tagad vēl taisamies, bet mēs esam aizbraukt kapiņus, tur pastīties vēl kaut ko tur. Kāda dzīvība laba vispār? Nu, kāda dzīve? Nu, tagad jau visur ir dzīve. Tāda paša vien, kāda ir tā dzīve. Nu, ko tam visu mūžu nodzīvējis? Nu, tagad ir, kur tā jādzīvē ir? Latvijā arī esat bijuši?
Oi, 4 reiz mums viss rāda, mēs vien paši te tikai mocas pa to bašķiri. Un tā nožēla, es jau gribēju uz Latviju aizbraukt, kā nezinu, nožēlu līdz šo laiku, bet viņš vat nebrauc, un es daru... Ei, nu nebrauc, māju nevarēja pārdot, un tu nebrauc. Oi, es nožēlu. Māju nevarēja pārdot, cik prasi. Un jūs paši šī ciematā no kura gada jau dzīvojat? Visu laiku šite mēs dzīvojam, Jānis un visi, jā. 36. gadā esi dzīvs. Visi latvieši pie mums dzīvoja, ka šitā latviešu māja vēl nebija. 3 gadi tie skolotāji visi pie mums dzīvoja un visi mēs saņēmu un vadījām un visu šitā te. Un tagad, kad atbrauc, tā mēs visi ziem šitie iet un salasas. Tā ar latvietību jau savīgi grib tauta, ka redz, tā jau ir tā. Protams. Jā, visi savu cilvēki ir savu tautu, visi ir. Sirds jau sāp katreiz, bet tik un tā kopā katreiz ir sirds. Nu jā. Bet nu, jūs jau te ir vismaz ko parunāt latviešu valodu. Nu jā, tā jau ir. Nu kur? Maz jau palikti latviešu tagad. Jā. Ot vēl labi, ka kā šitā ot atbrauc uz sirds tuliņa. Kā labi, ka jūs satiku uz sirds tā priecīgi. Būs labi. Jā, viss labi. Laimīgi jums aizbraukt. Viss labi ceļa. Jā. Turaties. Jā, pasveikam. Paldies jums, Laimīgi ceļ jums visiem. On the way, they have decided to call in an old Latvian cemetery of the Russian Empire times. They abandoned tombstones with names of the Latvians who once have left the Baltic provinces to search for happiness here, in Ural Mountains, far from home. Here are now the tombs forgotten by all, as a reminder of the past. 1863. 5. октября. Nomirusi 24. gada 9. martā. Lūk, tik sen šeit latvieši dzīvoja šajās tālajās zemēs. Dzima, auga un mira. Tāda dīvaina sajūta, atbraucot šeit pie Urāla kalnu piekājas, uzzinot to, ka šeit vēl šodien dzīvo latvieši. Un agrāk, 1856. gadā, šeit ieradās pirmie latvieši, lai veidotu savu ģimenes, veidot sāģis, uzsākt šeit savu dzīvi. Un viņi pēcnācēji jau 3. 4. paudzē vēl šodien dzīvo šeit šajos ciematos. Interesanta tā līdzība, kura šodien Latvijā, manuprāt, dikt aktuāla. Ļoti daudz mūsu tautieši dodās uz īriju prom strādāt. Latvija paliek ar mazāk inteliģentiem vajadzīgiem darbļaudīm. Tas pats laikam bija tanī laikā, 19. gadsimta vidū faktiski. Nu ko, bet tagad aizmugurē Urāli, dodamies turien. Nākamā pietura Kazahija.